Golte ho title na mo bang wachon gabar is back to niting le say ki duhin part 2 na i-continue du he. Part 1 pa na velo lai le comment mas sa pena hi a link ka hin peding hin part 1 pa na ven lang suteng la part 2 hi vele sun nom na sa ading a hi. Part 1 na ina China wachon koi department gabarin a hin bol cha ki ding a het lo je wachon police so alung dong ta ve. Koi department pen a hin bol cha ki ding ham di chu na het nom le police so department a hi tai. Chingpu kuldip in jong media ho cho sei pen. Ima cha ki cha na ding umpoi gabar hi mu thia na tong hi pon hi chi ji chun ki chapo te ati pen he gabarin jong news so chon ve en anui za hle zenge government office khat hin police so jong ache ludwin ima cha ki cha na ding ne hi ven ke ho kom vin nang ho protection ka peding hi ti ve hi chi pe lai ta chun constable khat hong ludin police officer pa kom chun sar gabarin police department ho ahin man pan ta ati pe office sunga om ho jong chun police ho kom chun ke ho protection nei pi leo nang ho kon na pe diu tamati vin anui sat ta ve police inspector khatin zomi pi het dinga chun ki chahi ven atin announce a bol le ana het phalo wanga chu a driver pa hi gabar loi ho na hi gabar le loi ho zong hin police ho hi mi sagi je na man tawin police ho wang hin I macha alo ji zong he hi ve kuldip in zong a loi ho chu khat pen ama duty cho het ta je chun aman zong adong kan ei ho office sunga hi ko hi sumne hat pen no muhamti ama sa pen awang chun koi macha chun a sei do pon kuldip zong aki sen thozing phaden khat pa zong chun gaure hin ti tai kuldip le loi ho zong chun gaure chu ga hu do ding ati ve ama hon zong gaure cho sei pe win anaki ching phain next target nang na hi ati pe ve gaure zong kin sat sa den olmo hin sar kamin hi gaure hin se tan ma hong so ai hong pui jing lo le koi man ei man thei pon te ti sei yong sei chai man lo chun aksei la loi ho jong chung ki zo tawen ade ta khian hluin aksei nong ana man ki tai police on jong lampi hin checking ana bol tawen he gabar le loi ho chun gari sunga hi mithi thing kong ana kwaiwa hi chi sunga chu gaure cho ana kwayo hi checking bol ho jong chun gari sung chu ga vet lew mithi thing kong amu tawen he hi chi phara chun agma hon jong asung langa check ding kun chen gabar chu police uniform a hin ki von ki den ama jong hi officer ho bang bang in hungen checking hung bol dai asunga chu la gaure mu te tu jeng aman jong gari chu ima cha ampoi mi thi hi tin ana sol dai hi chi thilum chan hi nunga nu shruti hin ana mu hli tai police uniform a gabar amu jeng chu adat mo hle jeng in aman jong azui hlita na hi inspector gaure chu hlan mola hi gabar te hon thading tia ana puilu du hi tai shrutin jong gala kona vet li chu gabar loi ho chona hin mudo tawin shruti chu hin manuve Shruti in gabar hi aditya abo ana het na lahin aman jong adong tai koi momong na hi ai piding hai ta hin o muhammati adityan jong asei pen kei gabar ka hi ati pe tai Vijay Patelin aditya ana thago da chu ro da hi athidinga ana zam ni tai hin la wang phatum ten medical student ho hi pass a hin hong wen aditya jo amu phat wa ana hu do hi adityan jong hi chini ako na chu ana hu do ho chu a hin kho phala pan huing ding ti hi ana ngai to tan khat ho boy na chu a hi le corruption hi ana hi ama hon jong hi chini ako na chu corruption free sa ding ti hi ana ngai to tawin team jong mi atam hoi hoi jeng tawe gabarin jong ahin khoche sa shruti asei pe lai ta chun aloi ho khat govin kitipa ya hong tai govin jong chun thanom ten gabar ko ma chun I planu hi I success tawe facebook la hin mun zo se hen gabar bo ati jeng tawin min jong aki chatan tua hi koi ham gabar ti bo hi mi pin aboi pi hitai I success le jeng ve ati hin la gabar le aloi ho wang athip chet jengwin angui che jengwe govin nin jong adong tan ipi na chanu ham ipidinga na thip be homati gabarin jong ase pe tan tu chunga imi mat ho la list number 1 a hong do chu koidang hello inspector gaure na pa hi ati pe tai gabarin jong tua hi ipi ibol diu ham ati a hile govin nin jong a hin don burin midang ina thaji ho chun chalena wa nei lo ham hin la corrupted officer corrupt hi free sading itije wa ibol hin kapa hian lang koi hi jong le corrupted officer ho hi su mang mang de he jeng a hin ti tai aksei nang tu in wang facebook ho hin mun chom choma success su thu chom hele mangin hitana sei jeng chu a success mong tai ti I teaching pu hitam kuldip jong hin aloi officer ho chu adong kidin mi khat ben gabar amat ding danen het lo zeung hamati driver mai pas sa du jong he alunggel athe ten je chon ama jong he hin seigo kidin le inspector dang ho chon a hin pho pai ki jeng win he sadun jong seigo te jeng in le inspector khat pa cho hung lung hang tan nana to na ko na ka kai to ding na hi hin ti pe tai sadu jong alung hang pe se jing tan ama jong hung lung hangen
nang ho kaido ka ngai poi ka chamta ka haiding a hitai hintin aman jong asar pau kuldip ko machon hichilaya inspector ho hen gabar hi chale samosa bang mga hungjing ding a hi sa ove hinla a hipoi atin aman jong liso asut zo si gabar loi ding a ata asan mikita ho zo si lisa akwai chu aver sa tai kuldip in jong adat mo le jingin nang hinla 99% solve na bol hitai a tpa ipidinga hi chan chuna seido khalo hamatile sadun jong sar ke driver mai bo ka hi hinti officer dang ho chu aza o cha in tol ave gam ta ve kuldip in jong sadu ko machun driver na hele gari hinla doina tin amani jong gabar ahung ki patna national college hi aga chi thon tai college sunga him gunda jong lut phalo police jingong lut phalo hi je chun amani jong lut thei tapon kuldip in jong sadu ko machun eini ilut theilong le pama ho wang imat thei thovu hilo ham a hin ti tai sadun gabar loidinga agin mo mikita ho department a hin student ho pama ho se so anaman hom win police station in ha zeben a zeb win hin la koi machan gabar thu hi a seido poi gabar ki chana chun workers tam ta ho jong hin kita na hin kho a hin mong panta ve hichi hin Vijay Patel jong alung hang fal jingin ama hola kita pen pa chu an that ki tai department khara mi kita khat an thau chu gabar le loi ho jong hin he tawin gabarin jong lung hang ta chun Vijay Patel hi thitei te ding a hi ati pi tai zela amat avo ho chu koi machan gabar thu sei do lo je chun kuldip in jong loi ho cho dong ki tan ipi lo diu hita ma hinti sadun jong sar ka sei thei ding ham hin ti le kuldip in sadu chu officer ho to na chuna to sa tai sadun jong a hin sein gabar hin Vijay Patel hi atha got te ding hi aji chu Vijay Patel in jong gabar loi ho khat hi atha hi Vijay Patel ina hi function lin ta khat ding hin hi cha hi gabar hung te ding hin ei honi mat diu hi ati pi tawin akigo tawe party chung ki pantan sipai ho jong gabar manding hin ready hi gam tawe party hin gabar idea amang chauwen mizo se chun Vijay Patel lim hi amayu win akisu to che uwe Patelin jong birthday kek so at goda hi le gabar ahin mutai sipai ho jong chun gabar manding chun hung hlai su gam tawin hin la koi pen cho hi chu a he thei di pove gabarin jong Patel chu mi pi la chun hat kari hi abu pin ama mai vun mama khat chu asu to pe tai gabar loi han pistol hin ka powin hi le mi pi zo se a hlai che gam tawin gabarin jong kuldip masang lele en Vijay Patel chu anapui do tai gabar loi ho le student ho police on aman ho chu anu ten hung ve tawin kuldip in jong inspector gaure azinu hi amu phanen najipa hi gabarin atha hi na chapa aseido ding in sol jing tanati hinla inspector gaure azinu hin achapa ko mahin gabar na seido ani ni a hi le na nu jong hi athibangin nei gel jing tanati pe kuldip in jong ipidinga mi that gabar hi hiti ta mi pin na support jing hamatin alung hang wal jing tai Vijay Patel hi police on mundang zo si a hol ta wangwa a ina hi ana hol khalo hi gabar hin Vijay Patel hi a ina a hian hi Vijay Patel in jong Aditya hi gabar a hi lang ana he lo lai hin Adityan jong Patel ko machun gabar ka hi atin a kisei do tai Patel ko machun tuni a hi mi pin nang na ki chat zo ha kei gabar ei ki chat zo ham ve he te atitai kumnga masanga chu colony bowling nei na phal pe hin tunia hi nang call thum ka bol sa ding na nop call in lang na nop ko ma ki thopi nang kingi ata na tpa Vijay Patel maman home minister ra ana tundo home minister pu hi call a bolin tua hi gabarin ei mat hi ei hung hu do venati home minister pun jong gabar min a za phar zona ki chawal jingin kei jong nei thagur hamatin phone a koi pai jinge Vijay Patel in jong ani ne hin police station call a bol dai hi che hin sadun receive hin bolin pizza ki zo na hi poi police station hi atin phone a koi pe kitai gabarin jong tu a chunei mu tam nang sanga kalit zo atitai Vijay Patel jong alung hang fal jing a koma class so la in gabar cho a fo gora hile gabarin jong a class so a pe ke pe na hung kitel pan ton tai Vijay Patel jong burati ding hilo na saket jingin gabar hi to khut a chona kitel leng hlonin hile insung chutti asa abe se jing hlonam wang ka hetapon polang sanin aga kitel hloning tai azo na wanghin Vijay Patel hin alel waljing tan sorry ati yengin hi part 1 I explain in the ball na wa sorry ati ya anung lang ako na Vijay in gabar alu hin hiat chu hin gel doin alung hang fal jing tan aman jong Vijay Patel chu adom sangin tol sena hi aneya hele bol bang hin akitson jingin athitai Vijay Patel gabarin jong Vijay Patel thilong ko machun sorry kiti hi ka ngai num poi ati pe tai
gabarin zong amison na chai ta jen police okoma ama zong ki surrender ding ati ta jen police station hin a chen sipai khat koma hin chen law na Kuldip Saru ga kovin gabarin ka kimo pino me gati nati sipai pa zong cho alung adong valen a ve ten jinge Kuldip Sar te ho zong chon a hin hegam tawin hosunga momel hoi ta khat a hung lut a ba sa jing ven a hung hlai ven a meng ven hi gabarin zong ama le ama ki seitan ke Aditya National College a professor pu ka hi ati hichi phar wang chon sadun jong a hi mong a hin ti tai gabarin zong a seipin tu lele a chu Vijay Patel ka hin tha ka hung hin chuting le business mi hin corrupted officer ho that a jong chu ke ka hi tua na hian ho hi hla do ven lang ke nei man ta ven a TPA gabar jong chu code in khaili ding in thu hin so ta ven a hi le gabar support ding hin college student josi road a hin hong ki chot kam ta ven a so chei chu yeng ta ve a khaili na diu mun langa gabar a po phei vayong hin road in gari hi ananga ta ve mi pi zo se chun gabar he a support jeng wen a tawin gari zong a ki tol be thei ta poi a sunga to sadun zong gabar ko ma chun a sein ke zong uniform hi ka kya alo hele tua ban ball hola hi ka panding a hi ati tai Kuldip in zong mi pi chu allo na ze hello pharen aman zong gabar ko ma chun nang ta na ki patlo wa hi le a pho thip ding ta poi ati gabar ko ma chun ki thopian angi ezing pharen gabar zong hi agari chung wa chun akal do in thu a sei pantai student kharin zong gabar ko ma chun nang hin hla do lo wa hi le student power ka vet sa ding hi atewin student zo se chu sim sang bu ki hal abang jing ta ve gabarin zong mi pi te hi nga chun student power na ti u chu adi nai ke ball zong hi thil pha a hi hinla ka thil ball hi alam pi di lova ka ball hi ati hi chi ji chun mi zong ka ngai dam thailo mi zong ingai dam thailo chu keila ke I te ka su hil ka kingai dam ding ham ati tai gabar chu koi a hi ne het no mole ngayu win thil phalo min a ball amu ting le a pho thiba a hi lo a ball cha ji ho chu gabar aketi hi chi ji chun gabar hi koi ham nang la ke hi win thil phalo zo se inga aji diu imu ho ik het mo sa lo diu punishment I pe ji diu hi ati tai mi pi te he nga chun tuni a ko na min sum ane gu ding ting le a hin gel do diu khat chu ne gu hi in a hi lo wa hele gabar ahung ding hi gabar zong chu khaili na diu mun lang hi ana pui tawin azona penin Kuldip in zong gabar chu chibai akibo pin sadun zong gabar ko ma chun ke zong National College a hi kana kai hile tua hi nang koma ka ding a hi TPA gabarin zong adon budin nang hi constable mai maya na ki gel wangin thil na sata na bol do thei a TPA gabar akingai pinu shruti zong hin gabar hi ahlalel hle zengin hin la I bailo deu ham gabar zong hi khaili dingin hum tan azona penin aman zong ke tua I khaili diu hitan tera kya hoga kalia ahintin movie sakichai tai golte wa tu simi sei chu hi chan chui tan tin ngai no mong hle zengin sumne gu thu dol lang ahin emi tel azong I mai theyo hin ta salang hin thu chom hi tale I ho pau pathi ni to wang ki to lo hil khat a hi